Kaunti ya Embu ritko ria rero nigo muraigwensi ya Kenya omuske Dr. William Samoei Ruto mokonyo Professor Abraham Kithure Kindiki amono yukabiru murayu kane bwensi ya Kenya omuske Uhuru Muigai Kenyatta negati ya baraibekerana asensemili diocese ya Embu nenchiremo yokuarigania omu bishop omoyia oyunyakaba okobekwa asensemeyo okwana chinga kecho nigo igabara yaba alireira yogochia kubwaterna nenchiremo yokwana kinga babiri bagusukia ensi ya Kenya bosio Imambi ya lero ase diocese ya Embu ime county ya Embu. Muraibwensi ya Kenya omuske Dr. William Samoei Ruto omokonyoye omuske Professor Abraham Kithure Kindiki oyo kabere omuraibwensi ya Kenya okane omuske Uhuru Muigai Kenyatta na baraibanda bange nigo baikirana asensemeyo mnenchiremo yokoenekia okokinigwa ekerogogwa omo bishop ase diocese ya Embu Parent Peter Kimani to serve the people holistically and in solidarity for the good of all. Igati ya abege no abedini yege katoliki niko baikirana asenseme yumnenchiremo yokoenekia omoyigoyo Muraibwense ya Kenya omuske Dr. William Samoei Ruto niga aberga kubarira eira abakenya bonsi munanigo abegete mirobolisaine yogochia gokinia ebirengo bya amasomo abwaseboigo aberga ote munaniga serikali yabekire mirobolisaine yogochia kurigereria na kugenderea omurobuli OCBC abwaseba beariganirie ase egredi ya kianda asabaruki gwabali abagochigoso asensemeyo. Tulianza mambo ya elimu mpya, mfumo mpya 2017. Nataka niseme kufikia sasa next year tunaenda grade 9 na tayari tumenunua vitabu ya watoto wetu wa grade 9 1-to-1. Wabunge hawa wanajenga madarasa 5,000, serikali kuu inajenga madarasa 11,000. Tayari tumeajiri walimu mpya wa JSS. Asensemo ya amagendero nigo omuske Dr. William Samoei Ruto aberga okwanira igoro yogochia kolika abarimu anemono bali aba junior secondary na kuligereria wizara yobochenu. Mambo ya matibabu isiwe starehe ya watu wadosi, iwe ni haki ya kila mwananchi wa taifa letu la Kenya. Na hiyo kazi nitahakikisha, kwa sababu tulianzisha pale ikawa na matatizo. Lakini mimi nataka niwahakikishia Wakenya na niwahakikishia wa maaskofu wetu, vile wametusahihisha kwamba kuna makosa hapa na pale, hiyo makosa tutarekebisha. Omokonyi ibo muraibwensi ya Kenya muske Professor Abraham Kithure Kindiki asensemo yae nigo aberga kuraria omorembe na kuboria chikanisa kogendera gusabira ensi ya Kenya chinga kibagendere gwikirania amagendero ao ase chinsemo chionsi imeyense. Sihi kanisa kuendelea kuombea nchi yetu ya Kenya. Tunatamani maombi ya kanisa na watu wote wa imani ili nchi yetu iendelee kuwa na umoja na nchi yetu ikuwe thabiti, ikuwe salama na ikuwe mahali pema kwetu sisi zote kuishi bila matatizo. Oyo kabere omurayo kane bwense ya Kenya omuske Uhuru Muigai Kenyatta oyekirana asenseme iboigo nigo agendera kuboria abarai korokia amaskani na boigo omorembe mnenchiremo yogokora obukabira imense ya Kenya. Tuombee nchi yetu, tuombee amani, tuombee uwiano kati ya viongozi na wananchi, tuache mambo ya ukabila na tupendane. Sisi wote ni wa Kenya. Na Kenya haiwezi kufaulu watu wakiwa na utengemano, wakiwa watupiana maneno. So viongozi pia muheshimu wananchi na watarudisha hiyo heshima. Abarai au nigo baikirana ase diocese ya Embu egati yabo omugavana bwe county ya Embu Musubati Sisimbarire abwase anyakobo kwanira igoro ya amagendero aliaganetio muraibwensi ya Kenya omuske Dr. William Samoei Ruto anyakoba owikirania ase county yo. Your Excellency, I want to thank you because right now a big market worth 800 million is being built right here in Embu County, Embu Town, which is the headquarters of our county.
The back no na boni go moyigo yo ikiranwa amono yo kabere omokonyi bo murai bwense ya Kenya omoske Geoffrey Rigathi Gachagua oyorekana kurwa ase obware ase omoyigo yo abosa boigo abarai kurwa as chinsemo cha Mount Kenya bagendrete koraria obomo amo no bwanchani no morembe